السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بنعمة العقل وجعلنا من المسلمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين الذي بعثه الله عز وجل بدين مكمل لحاجة الروح والعقل معا، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, sebelum saya masuk kepada terjemahan bahasa Syekh, saya ingatkan kepada ibu bapak yang membawa anak-anak agar dapat menertibkan anak-anaknya dan menjaga kebersihan serta mengagungkan rumah Allah Jalla wa'ala dengan menjaga kebersihan. Baik, Syekh menyatakan kita memuji Allah Jalla wa'ala, Rabb yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat akal, menjadikan kita sebagai umat Islam, sebagaimana salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Rasul kita, Rasul orang-orang terdahulu dan Rasul umat yang terakhir, Rasulnya Rabbul Alamin, yang datang membawa agama yang sangat sempurna untuk kebutuhan hati dan untuk kebutuhan badan. Demikian pula kepada keluarga, sahabat-sahabat, istri-istri beliau serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan sampai datang hari kiamat. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم العقل مناط التكليف، فمن ليس عاقلا ليس مكلفا. فأي دين أعظم من هذا الدين الذي يجعل العقل هو الأساس في وجود التكاليف الشرعية والأوامر الإلهية. هذا دين عظيم بعث به سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'atil qalam an thalathah. Pena pencatat amalan manusia diangkat oleh Allah Jalla wa ala dari 3 golongan. Yang pertama, anil majnuni hatta yufiq, dari orang yang gila sampai ia sadar. Wa anin naim hatta yastayqiz, dari orang yang sedang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabi hatta yahtalim, dan dari anak kecil sampai dia berumur baligh. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa akal merupakan landasan pensyariatan agama kita, di mana orang yang tidak memiliki akal yang sehat, dia tidak akan dibebankan dengan beban agama ini. Ini menerangkan keagungan agama kita, di mana Allah Jalla wa'ala menjadikan akal sebagai landasan dalam melaksanakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Jalla wa'ala. Maka sungguh tidak ada agama yang lebih memuliakan akal manusia selain daripada agama Islam ini. عنوان المحاضرة التي اختاره إخواننا جزاهم الله خيرا المنظمين هو منزلة العقل في الإسلام، وهذا الموضوع مهم جدا لأن الخطأ في هذا الباب قديم وكثير. قديم أي أنه وقع في هذه الأمة
منذ قديم الزمان، وكثير، أي أن الذين يخطئون في هذا الباب هم كثير جدا. والمشكلة أن كثيرا من الناس لا يفرقون بين الذكاء والعقل، فيعتقدون أن الذكاء هو العقل، وليس الأمر كذلك، فإن الذكاء شيء والعقل شيء آخر، وسأبين هذا إن شاء الله في ثنايا المحاضرة. وقد ورد ذكر العقل في القرآن الكريم في أكثر من 59 موضعا ورد فيها ذكر العقل بتصريفاته اللغوية: تعقلون، يعقلون، عقل، هذه كلها جاءت في القرآن في 59 موضعا. يدلنا هذا على ماذا؟ على أن للعقل منزلة كبيرة في الإسلام. هذا الذي ذكرت لكم 59 موضع فقط في استخدام كلمة عقل فقط وتصريفاتها. أما حين يستخدم كلمة أولو الألباب، أولو الرشد، لعلكم ترشدون، لعلكم تهتدون، كلها تدخل وتدور في فلك العقل. فلك العقل هذه كثيرة جدا في القرآن بالمئات. فإذا عرفنا هذا عرفنا أن العقل له مكانة سنية عظيمة. ومن هنا كان حري على المسلم أن يعرف ما هي حدود هذا العقل حتى يأتي بما أمره الله به. نعم. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah. Judul muhadharah kita pada malam hari ini sebagaimana yang telah dipilih oleh para panitia yang dimuliakan Allah adalah tentang kedudukan akal di dalam Islam. Ini merupakan pembahasan yang sangat penting karena kekeliruan yang terjadi dalam permasalahan ini terkait dengan akal sangatlah banyak dan sudah lama. Artinya orang-orang yang keliru dalam menyikapi permasalahan akal itu bukan hanya hari-hari ini saja, tetapi juga telah terjadi pada umat terdahulu. Dan yang jatuh ke dalam kekeliruan dalam hal ini tidaklah sedikit dari manusia. Dan hal yang mengherankan juga, sebagian besar manusia mereka tidak membedakan antara kecerdasan dengan akal. Padahal dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Di antara dalil yang menerangkan kepada kita betapa besarnya perhatian Islam terhadap pembahasan akal, di mana penyebutan akal, kalimat akal secara tersurat di dalam Al-Quran itu lebih dari 59 penyebutan yang secara tersurat. Adapun sebutan Allah Jalla wa'ala tentang akal secara tersirat, maka lebih dari itu, seperti Allah Jalla wa'ala menyebutkan ulul albab, orang-orang yang memiliki hati, la'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk, la'allahum yahtadun, agar mereka mendapatkan hidayah, maka lebih dari itu lagi. Maka ini menerangkan kepada kita bahwa bahwa akal di dalam agama Islam ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Maka seyogyanya bagi setiap muslim mempelajari batasan-batasan agama tentang akal ini, sehingga dia menggunakannya sesuai pada batasan-batasan yang telah ditentukan oleh agama Allah Jalla wa'ala dan tidak keluar darinya. الآيات القرآنية في هذا الباب كثيرة جدا، فمن ذلك قول الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وفي سورة آل عمران: إن في اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر وما أنزل الله من السماء، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: لآيات لقوم
يعقلون. فالعقل ورد في القرآن كثيرا، ومن هنا جاءت جميع الشرائع، وفي مقدمتها هذه الشريعة السمحة شريعة الإسلام جاءت لحماية العقل، فجعلت العقل أحد الضرورات الخمس التي تعتبر حاكمة ومؤثرة على كثير من الأحكام الشرعية. الضرورات الخمس مثل حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ العرض، هذه تسمى ضرورات، يعني ذهابها يؤثر تأثير. الخامس الدين طبعا، هذه 5 ضرورات، يعني لا بد من الحفاظ عليها ورعايتها والاهتمام بها، لأن حياة الناس تدور على هذه ال5. فجعل الله عز وجل بما استنبط العلماء من شرعه جل وعلا حفظ العقل أحد الضرورات ال5 التي إذا جاء ورد أي أمر من الأمور نظرنا هل يؤثر هذا على العقل أو لا يؤثر، فإن كان يؤثر منعنا منه، وإن كان لا يؤثر قبلناه ما دام أن شرعنا لا يمنع منه. هذه تسمى عند أهل العلم الضرورات ال5، الضرورات ال5، فلا بد من رعايتها والاهتمام بها، وذلك من جانبين. الجانب الأول جانب وجودي بتقويتها وتعزيزها وجعلها واضحة بينة للناس، والجانب الآخر بمعنى تدريبها وتنميتها وإعطائها الفرصة أنها تقوى وتزداد. هذا المعنى الجانب الوجودي. وهناك جانب آخر اهتم به الشارع وهو الجانب العدمي. الجانب العدمي أي أنه جانب أي شيء يؤثر على هذه الكليات ال5 يمنع منه الشارع ويقول لا. فالخمر لماذا حرمت؟ لأنها تؤثر على العقل. المخدرات لماذا حرمت؟ لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المخدرات أجمع علماء المسلمين على أنها محرمة لأنها تؤثر على العقل، وسيأتي إن شاء الله أن العقل هنا وهنا، ولكن أكثر شيء سيكون هنا إن شاء الله، سأبين لكم إن شاء الله. فهذه الضرورات رعايتها من جانبين، وجودي وعدمي. نعم. Jamaah yang dimuliakan Allah, di antara ayat Al-Quranul Karim yang berbicara tentang akal adalah firman Allah Jalla wa Ala, inna nahnu anzalna al-Qur'ana arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran ini kitab yang berbahasa Arab agar kalian mau menggunakan akal kalian. Demikian juga firman Allah Jalla wa Ala dalam surat Ali Imran, inna fi ikhtilafil laili wan nahar, ya, atau dalam surat Al-Baqarah yang pada akhirnya Allah menyatakan setelah Allah menyebutkan tanda-tanda kebesarannya dengan adanya perbedaan antara malam dan siang, Allah ciptakan langit dan bumi, lah berjalannya laut dan sungai-sungai. Pada akhir ayat tersebut Allah berfirman, inna fi dzalika laayatin liqaumi ya'qilun. Itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Jalla wa Ala bagi orang-orang yang mau menggunakan akal mereka. Oleh karena ini semua syariat yang datang dari Allah Jalla wa Ala memberikan perhatian terkait akal ini, di mana Allah Jalla wa Ala menjadikan akal salah satu dari 5 landasan besar di dalam Islam ini. 5 landasan besar dalam Islam ini adalah penjagaan terhadap nyawa, yang kedua penjagaan terhadap harta, yang kedua penjagaan terhadap kehormatan, yang ketiga keempat penjagaan terhadap akal, dan yang kelima penjagaan terhadap
al-din, agama. Inilah yang disebut oleh para ulama ad-darurat al-khams, 5 perkara yang amat darurat. Di mana apabila ada suatu perkara yang dapat merusakkan salah satu dari 5 perkara ini, yang diantaranya adalah akal, maka perkara tersebut akan diharamkan di dalam agama kita ini. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala mengharamkan khamar, dan yang lainnya yang dapat merusakkan akal ini. Sebagai contoh juga pada masa kita ini adanya al-mukhaddirat, narkotika dan yang semisal dengannya. Ini kan barang-barang yang tidak ada di masa Nabi SAW. Tetapi kok bisa seluruh ulama Islam di penjuru dunia mengharamkannya? Karena jawabannya karena barang tersebut adalah barang yang dapat merusakkan akal manusia. Oleh karenanya perhatian agama ini terhadap akal itu dari 2 dimensi. Yang pertama adalah dari sisi bahwa akal ini agar digunakan oleh manusia, agar mereka menjaganya, agar mereka memperkuatkannya secara umum. Yang kedua dari sisi adil, di mana Allah Jalla wa'ala melarang segala sesuatu yang dapat merusakkan akal mereka. Seperti apa yang telah kita sebutkan di atas, khamar dan yang semisal dengannya. Barakallahu fiik. العقل كما قدمنا نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، فضلنا الله بها على سائر البهائم وعلى سائر المخلوقات، فنحن نعقل نحن والجن، ولهذا الخطاب لنا في القرآن كثيرا ما يكون بالعقل. أفلا تعقلون أفلا تتذكرون، هذه آيات كثيرة في القرآن. الواجب على المسلم إذا قرأ هذه الكلمات تعقلون تتذكرون تتدبرون إن ذلك الآية لمن كان له قلب أي فهم أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه الآيات وأمثالها الواجب على المسلم إذا مر بها أنه يعلم ويقف عند هذه الآية. ولهذا ما يضرب الله مثلا في القرآن إلا ويقول بعده تنبيها إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. تنبيه على أن المثل والحكمة تحتاج منا إلى توقف ثم البحث والنظر. أقرأ مرة ومرتين و10 مرات، أراجع التفاسير، أقف عندها حتى يفتح على مغلاق القلب وتفهم الآية فهما صحيحا. العقل عند العلماء عموما اختلفوا في تعريفاته كثيرا، فمن العلماء من قال إنه القوة الغريزية التي تعرف بها الأشياء. فهذا ماء، كيف عرفنا أنه ماء؟ بالعقل. هذا الماء إذا شربه الظمآن ذهب ظمأه. إذن هذه مسائل عقلية يهتدي بها العقل. هذه قوة تسمى قوة جبلية يفهمها كل أحد، ولكن هذا العقل الذي هنا هو مثل هذه العضلة، إذا تنميه يكبر ويكون كبير، وإذا تتركه ضعيف يبقى ضعيف العقل. فلهذا القرآن مليء بأفلا تعقلون حتى الإنسان. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، أي لا يتفكرون فيها. فإذن ديننا دين العقل. العقل موجود عند كل أحد إلا المريض المجنون، لكن منا من يقويه ومنا من هو جعل عقله ضعيفا فلا ينتفع بشيء. والعقل على قسمين: قسم غريزي كما قلنا عند أهل العلم، يعني يخلقون كلهم على فطرة
وعلى فهم متقارب، ولكن هناك عقل مكتسب يتنمى مع المحاولات والبحث والسؤال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس: له قلب عقول ولسان سؤول. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في من؟ في حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم العقل يعقل، ثم قال ولسان سؤول، لأن العلم مغاريفه يعني يغترف به الإنسان هو السؤال حين يسأل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الصحابة الذين أفتوا صاحبهم وقد أصابته جراحة في سبيل الله، قال: هل تجدون لي رخصة؟ قالوا: لا. فاغتسل فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا حين لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. شفاء الجهل، الجهل نوع من أنواع المرض، شفاؤه بالسؤال، أن يسأل الإنسان. طيب، أصبح عندنا إذن العقل غريزي ومكتسب، لا بد أن نفهم هذا جيدا، ولا يعتقد الإنسان أنه بمجرد أنه يكون عاقلا هكذا هذا يكفي. لا بد أن ينمي ذهنه، يحرك ذهنه مثل العضلة هذه تماما حتى تكبر. هذا يكبر أيضا، يكون عقل كبير يدرك ويفهم هذه الأشياء جيدا. ولهذا نحن يسمى الحساب في اللغة العربية يسمى الرياضيات أو الرياضة عند بعض الناس يسميه، وهي رياضة الذهن، يسمى رياضة الذهن. الجبر والهندسة والحساب تسمى هذه علوم الرياضيات التي يسميها، وسيأتي التنبيه عليها، المناطق يسمونها المنطق والحساب، وسأبين هذا إن شاء الله. نعم. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh hafizahullah taala menerangkan kepada kita bahwa akal secara umum dia terbagi menjadi dua. Ada dua. Yang pertama akal al-gharizi, yang kedua adalah akal al-muktasab. Akal yang pertama gharizi, tabiat, murni, ya. Yang mana kebanyakan manusia saling sama atau kurang lebih sama dalam hal tersebut. Sebagai contoh, misalkan air yang ada di depan kita ini diketahui oleh manusia, kalau seorang meminumnya itu dia akan hilang, kehausannya itu, dahaganya akan hilang. Akan tetapi akal manusia ini seperti anggota badan yang kita miliki ini, seperti tangan kita ini. Kalau kita gerakkan dia akan bergerak, kita besarkan dia akan membesar. Tapi kalau kita tidak mempedulinya dia akan mengecil dan akan melemah. Sedangkan yang kedua adalah akal al-muktasab, akal yang tidak dimiliki oleh seseorang kecuali dengan adanya usaha untuk meraih dan memperbaikinya. Dengan dia bertanya, dengan dia mencari, ya, dan berusaha sehingga akalnya itu melebihi akal yang lainnya. Oleh karenanya di dalam ayat Al-Quranul Karim, ya, tidaklah Allah Jalla wa'ala menyebutkan suatu kisah, suatu perumpamaan, melainkan di ujung kisah tersebut ada sindiran kepada manusia agar mempergunakan akal mereka untuk mengetahui apa hikmah dari satu kisah atau perumpamaan Allah Jalla wa'ala. Dari kisah tersebut, terkadang di akhir kisah Allah menyatakan inna fi dzalika laayatin liulil albab,
Pada kisah tersebut ada tanda-tanda kebesaran Allah untuk orang-orang yang punya akal, punya hati. Terkadang Allah menyatakan, afala ya'qilun, tidakkah mereka mempergunakan akal mereka untuk mengeluarkan hikmah dari kisah yang Allah kisahkan tersebut, dari sebuah perumpamaan yang Allah perumpamakan tersebut. Oleh karenanya, ketika Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, yang merupakan salah satu dari sumber ilmu agama umat ini, beliau berkata tentang sahabat yang mulia ini, lahu qalbun aqul wa lisanun saul. Dia ini orang yang memiliki hati yang punya akal dan lisan yang suka bertanya. Di sini Nabi SAW menyebutkan akal terlebih dahulu. Kenapa? Karena sumber ilmu adalah akal. Dan itu akan nampak, akal seseorang akan nampak ketika dia bertanya tentang ilmu agama. Oleh karenanya tidak semua orang yang punya akal tetapi akalnya bagus. Oleh karenanya Allah berfirman, liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Ketika Allah Jalla wa Ala menyebutkan kisah bagaimana Allah menghidupkan manusia setelah mereka mati, perjalanan mereka setelah mereka bangkit dari kuburan mereka dalam surat Qaf, Allah menyatakan itu merupakan pelajaran. Kisah ini, uraian ini adalah pelajaran, teguran untuk orang-orang yang memiliki hati. Al-qasam'a, dan mau membuka pendengarannya, wahwa syahid, dan hatinya, akalnya hadir, sehat di dalam memikirkannya. Ini menerangkan kepada kita bahwa tidak semua orang yang punya akal bagus akalnya dan sehat. Oleh karenanya, ketika ada seorang yang bertanya kepada beberapa sahabat Nabi SAW, tatkala kepalanya itu terluka parah, terkena lempengan batu, dia bertanya, apakah saya boleh bertayamum, tidak usah mandi, karena dia sedang junub? Maka beberapa sahabat Nabi menjawab, la najidu laka rukhsah. Menurut kami, kamu tidak boleh bertayamum, karena luka cuma di kepala, kamu harus mandi. Akhirnya dia pun mandi, setelah itu mati karena fatwa mereka tersebut. Maka Nabi marah dan Nabi menyatakan, ala sa'aluni fa inna shifa la'i as-su'al. Kenapa mereka tidak bertanya kepadaku tatkala mereka tidak tahu, Islam ya'lamu? Kenapa mereka tidak bertanya kepadaku tatkala mereka tidak tahu, dan kenapa mereka tidak bertanya kepadaku tatkala mereka tidak tahu? Nabi mengulanginya sebanyak 3 kali, menunjukkan ketegasan dari Nabi SAW dalam hal ini. Kemudian Nabi menyatakan, ala inna shifa la'i as-su'al. Ketahuilah, obat kebodohan itu adalah bertanya kepada orang yang berilmu. Dari ini menerangkan kepada kita bahwa akal, ada yang dia ghorizi yang semua orang memilikinya, dan rata-rata manusia memiliki akal yang sama, dan ada juga akal yang tidak semua orang memilikinya, dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki ilmu, bertanya dan berusaha. Dan perlu diketahui bahwa Allah Jalla wa Ala tidaklah memuliakan kita di atas hewan, melainkan karena kita memiliki akal. Maka sungguh hal yang aneh apabila tingkah laku hewan yang tidak punya akal lebih baik daripada tingkah laku orang yang memiliki akal. Nah, قبل أن أتكلم عن مواقف أهل الإسلام من العقل، أحب أن أبين أمرا مهما، وهو أن العقل الغالب على الناس أنه يعتقدون أنه هنا فقط هذا، وأنه ليس للقلب دخل فيه. والصحيح أن العقل هنا، ولكن هو مرتبط بالدماغ من حيث التعبيرات. ولهذا الله عز وجل يقول دائما، ألهم قلوب يعقلون بها إن في ذلك لآية لمن كان له قلب. فالله سبحانه وتعالى الذي خلقنا هو الذي إذا أراد منا الفهم عبر بالقلب. وإلى وقت قريب كان الفلاسفة والمدعو العلم ينكرون هذه المعاني، حتى جاءت بعض الاكتشافات الأخيرة بيّنت أن للقلب أثر في الفهم تأثيرا كبيرا جدا.
ودراسات حول هذا الأمر. فبدأ بعض المتأثرين بالغرب من المسلمين الذين يقرؤون كلام الله واضحا بينا، ولكن يقولون العقل هنا، وينكرون أن يكون هنا، ويستدلون بترهات، وليس هذا وقت تفنيد الكلام عليها. حتى جاء بعض الدراسات الحديثة وأثبتت أن القلب هنا، وهو السلطان الذي يأمر، مثل رئيس الوزراء أو الرئيس، وهذا هو مدير المكتب الذي يوزع الأعمال على الناس، هكذا. ولهذا القرآن كله يتعلق بالقلب. جاءت الدراسات الأوروبية والأمريكية حول هذا الموضوع تثبت أن القلب هو المؤثر، وخرجت بعض الدراسات، وبعض الدراسات ربما تخرج قريبا، كلها تدل على هذا. ولما أجريت بعض العمليات الجراحية على بعض الناس فغيرت قلوبهم بقلوب أخرى، تغيرت نمط الحياة عند بعضهم، فكان مثلا يحب اللبن أصبح لا يحب اللبن، كان يحب هذا النوع من الطعام أصبح لا يحب هذا النوع من الطعام، كان يفهم كذا، يعني تغير عنده بعض الأشياء. بعبارة يعني كما يسمونها الشباب اليوم، يعني مثل الميموري والكاش ميموري، هكذا. يعني الهارد ديسك هنا، وهنا الكاش ميموري، هكذا يقولون حتى يفهم الشباب هذا الشيء. هكذا القلب. نعم. Syekh hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwa para ulama berselisih di dalam memberikan definisi akal. Di antara mereka ada yang menyebutkan akal itu memang sebuah kekuatan yang Allah Jalla wa'ala ciptakan pada tubuh seorang manusia untuk memikir, untuk mempertimbangkan sesuatu. Kemudian beliau pun menyebutkan dua macam akal yang telah kita simak di atas pada terjemahan sebelumnya. Di sini Syekh menyatakan, saya akan menyebutkan sebuah perkara penting sebelum saya membahas lebih lanjut masalah ini, bahwa kebanyakan manusia mengira bahwa akal itu hanya di kepala saja, bahwa keberadaan akal itu di dalam kepala, hanya itu. Ini kurang tepat. Yang benar dalam hal ini bahwa akal itu berada di dalam dada, di hati, tetapi punya kaitan dengan otak. Ini berdasarkan ayat Al-Quran, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, am lahum qulubun la ya'qiluna biha, am lahum qulubun la ya'qiluna biha. Apakah mereka enggak punya hati yang dengan hati itu mereka bisa berakal? Dan seringkali dalam Al-Quran Allah ketika mengajak manusia untuk berakal, Allah menyatakan liman lahu kana lahu qalbun, untuk orang-orang yang punya hati. Maka keberadaan akal menurut Al-Quranul Karim itu di dalam hati, bukan di kepala. Akan tetapi dia berkaitan, ada kaitannya dengan kepala, dengan otak. Dan ini diingkari oleh sebagian mereka atau kebanyakan mereka ahli filsafat. Mereka mengingkari keberadaan akal itu di dalam hati. Dan mereka menyatakan bahwa akal itu di otak, bukan di hati. Padahal sebagian orang Eropa saja, bahkan ada beberapa hasil penelitian dokter Amerika baru-baru ini, mereka saja yang tidak pernah membaca Al-Quran, setelah melakukan survei memberikan kesimpulan bahwa hatilah yang memiliki pemahaman, yang memberi pengaruh dalam pemikiran, dalam memahami sesuatu. Maka sungguh aneh sebagian kaum muslimin yang mereka membaca Al-Quran mengingkari keberadaan akal di dalam hati, sedangkan orang-orang kafir dari Eropa dan Amerika saja membenarkan bahwa pemahaman akal itu pada hati seseorang. Bahkan di sini Syekh menyebutkan ada beberapa survei dan penelitian beberapa pihak medis
dari Amerika, dan kata Syekh ketika telah terjadi operasi pada bagian jantung, maka berubahlah jantung dia atau hatinya, maka memberi perubahan pada sikap dia. Di mana tadinya dia mencintai, menyukai suatu makanan, begitu jantungnya berubah, dia mulai tidak lagi menyukai makanan tersebut. Yang tadinya dia menyukai suatu minuman, setelah berubah jantungnya, maka dia tidak lagi menyukai jantung tersebut. Maka keberadaan akal berdasarkan Al-Quran adalah di jantung, di hati atau di hati, namun punya kaitan dengan akal. Ya. الآن بعض الناس حين ينظر في أشياء معينة ويجد فيها مشكلة، أول شيء يتحرك عنده ما هو؟ القلب، يشعر أن قلبه بدأ ينبض. الرجل مثلا يرى في وجه الرجل آخر يقول أنا إدراكي أشعر أن هذا الرجل عنده مشكلة، هذا الرجل طيب. هذا هو الإدراك الحقيقي المؤثر. هنا بعد ذلك يأتي دور العقل، يرى هل هناك أدلة تساعد على إثبات ما ظننا به أو لا. أنا أعلم أن هذا الموضوع دقيق ويحتاج إلى تفصيل أكثر، ولكن القدر الذي أريدكم أن تعرفوه أنه لا يجوز لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتقد خلاف ما بينه الله سبحانه وتعالى، وهو أن مجال العقل والإدراك والفهم، الإدراك المؤثر والمفيد هو القلب، ليس الرأس، ليس الرأس، وإنما الرأس مترجم فقط، الرأس مترجم. ولذلك إذا أصاب الإنسان في رأسه صدمة أو ضربة صار هناك الترجمة للأعضاء هي التي تضعف، لكن الكم العلمي هو باقي كما هو. نعم. خذ هذا. طيب أنا أكمل. طيب جيد. Syekh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan bahwa sebuah umpamaan untuk mudah dipahami bahwa akal itu berada di hati dan ada kaitannya dengan otak. Itu akal bisa dipermisalkan dengan harddisk. Harddisk tubuh kita adalah akal, yaitu hati. Layarnya adalah kepalanya. Penggerak utama tubuh kita adalah hati atau jantung. Sedangkan yang menerjemahkan bahasa tubuh kita atau gerakan tubuh kita adalah otak kita. Maka kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, sebagian manusia ketika melihat sesuatu atau terjadi sesuatu pada dirinya, yang pertama kali bergerak dari anggota tubuhnya adalah hatinya, adalah jantungnya. Bahkan terkadang dengan hatinya dia bisa memprediksi atau menduga keadaan seseorang, bahwa dia sedang begini, dia sedang begini. Ini secara teori pun menunjukkan bahwa akal berada di dalam hati. Dan saya tidak ingin berbicara panjang lebar terkait keberadaan akal karena ini masalah dakik. Namun paling intinya, yang paling inti adalah bahwa seorang mukmin tidak pantas, tidak layak dia meyakini sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Allah terangkan. Allah menerangkan bahwa keberadaan akal di dalam hati. Dia meyakini dengan sebaliknya. Ini sesuatu yang tidak pantas bagi seorang mukmin di dalam menyikapi hal ini, di mana Allah menggambarkan akal di dalam hati dan dia meyakini sebaliknya. Al-Muslimun وقفوا من العقل على 3 مواقف. الطائفة الأولى هم المناطقة والفلاسفة والمعتزلة ومن لفهم وأهل الكلام
وهؤلاء جعلوا للعقل منزلة كبيرة جدا أكبر مما أمر الله سبحانه وتعالى، فجعلوا العقل حاكم على الشرع، فأي شيء لا يبلغه عقولهم أو لا تدركه عقولهم قالوا هذا غير معقول المعنى، فإذا كان غير معقول المعنى نحن ما نعمل به. حتى بلغ الحد ببعضهم أنه يرد كل شيء لا يقبله عقله، بل وصرح بعض أئمتهم وهم من المشهورين في زماننا اليوم أن أي حديث لا يوافق عقلي رددته ولو كان في البخاري ومسلم. هذه طائفة هم أهل الكلام الذين قال عنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. الجريد ورق النخل، هذا الذي يضربوا به، يجلدون جلد، يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق ويقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة. فسماهم الإمام الشافعي رحمه الله معرضين عن الكتاب والسنة، لأن المسلم يجب عليه أن يسلم أولا ثم يسأل ثانيا إن أراد السؤال. هذا هي الطائفة الأولى. الأذان. طيب. Baik, sebelum kita tutup, saya terjemahkan dulu terlebih dahulu. Sisa terjemahan terakhir. Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa manusia atau kaum muslimin secara umum dalam menyikapi akal ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, mereka ahlul mantiq, ahli filsafat, ahlul kalam, dan juga mu'tazilah serta yang serupa dengan mereka. Mereka menjadikan akal, memberikan kedudukan untuk akal di atas kedudukan yang Allah Jalla wa'ala berikan. Bahkan mereka menjadikan akal menjadi hakim terhadap syariat ini. Setiap ada sesuatu yang tidak diterima atau tidak mampu dijangkau oleh akal mereka, maka mereka akan menolaknya dengan alasan hadza ghairu ma'qul, ini enggak masuk akal. Bahkan yang lebih parah lagi, di antara tokoh-tokoh filsafat ada yang menyatakan segala hadis yang tidak masuk akal saya, menurut akal saya enggak mungkin, seakan saya tolak walaupun hadis itu riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karenanya Imam Syafi'i berkata tentang ahli filsafat dan ahli kalam, kata beliau, hukmi fi ahli kalam an yudrabu bin ni'ali wal jarid. Menurut saya orang yang belajar filsafat itu mereka ditangkap kemudian dipukul dengan sendal dan pelepah kurma, dikeliling di tengah-tengah kaum muslimin, di pasar-pasar kaum muslimin, kemudian dikatakan dengan suara yang keras, inilah balasan untuk orang-orang yang belajar filsafat sehingga mereka berpaling dari prinsip Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Imam Syafi'i menamakan mereka dengan ucapan beliau ini sebagai mu'ridina 'alal kitab wa sunnah, bahwa orang yang belajar filsafat adalah orang-orang yang telah berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian dikatakan oleh Imam Syafi'i. Kita lanjutkan kembali setelah salat Isya. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بعد الصلاة إن شاء الله نكمل إن شاء الله بإذن الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أيها الإخوة المؤمنون، بعد أن نقول الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، الموضوع ربما يعني قد لا يروق للكثير منكم، لأنه موضوع يعني يحتاج إلى حقيقة بسط أكثر، توضيح ونقل كلام أهل العلم، ولكن إن شاء الله
لعل الله ينفعنا باللقاءات القادمة إن شاء الله تعالى. نكمل مواقف الناس من العقل، مواقف الإسلاميين بصح التعبير من العقل، الطوائف الإسلامية. الطائفة الأولى هم العقلانيون وأهل الكلام والفلسفة والمنطق، الذين غلوا في العقل جدا حتى جعلوه حاكما على الشرع، فما لم يوافق العقل من الشرع ردوه. وهؤلاء والعياذ بالله على ضلال عظيم باتفاق السلف، ونقلت لكم كلام الشافعي فيهم وضلالهم والعياذ بالله. والجواب على هؤلاء أن نقول لهم لو سلمنا لكم جدلا أن العقل حاكم، فعلى أي عقل نتحاكم؟ على أي عقل نتحاكم؟ هل هو على عقل ابن سينا أو عقل ابن الفارابي أو عقل ابن الهيثم أو عقل أينشتاين أو عقل أفلاطون أو عقل من؟ ما هو العقل الذي نجعله الميزان الذي نعرف به الحق من الباطل؟ لا يستطيعون، لأنهم هم مختلفون أصلا، ولا يمكن الله عز وجل يحيلنا إلى شيء يختلف فيه الناس. فكان الدين على خلاف ما يقولون، الدين على خلاف ما يقولون. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية هم أهل الظاهر والجامدون على ظواهر النصوص من غير معرفة لحقائقها ومعانيها. وهؤلاء درجات، منهم من غلا كداود الظاهري وابن حزم ومن نحى نحوه، ومنهم من كان بين ذلك كبعض أهل الحديث الذين لا فقه عندهم. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول: ما عرفنا الحلال من الحرام، ما عرفنا الخاص من العام ولا المطلق من المقيد ولا الناسخ من المنسوخ حتى جاءنا الشافعي رحمه الله. كان الإمام أحمد على طريقة أهل الحديث في بداية أمره، ثم بعد أن جالس الشافعي وتعلم منه تغير طريقة الإمام أحمد وأصبحت طريقة الفقهاء الكبار، طريقة الفقهاء الكبار. هؤلاء أهل الحديث اندثروا، ما بقي أحد منهم الآن الذين لا يجمدون على النصوص جمودا كاملا، وإنما يوجد آحاد بسيطة منهم. هؤلاء أيضا مخطئون، الذين جمدوا على النصوص وقالوا لا نعمل إلا بما دل عليه النص، هكذا لا يمكن نجمع بين النصين أو أن نقيس. ولهذا وقعوا في أخطاء شنيعة أضحكوا منها الناس، ضحك منهم الناس عليهم من كثرة ما فعلوا. هذه طائفة أيضا ألغت العقل وجعلت العقل لا مجال له في الشرع، وهذا خطأ. ومن هذه الطوائف طائفة ضالة أيضا هم الخرافيون وغلاة الصوفية، الذين لا عقل لهم وإنما يرددون أشياء يقولها أشياخهم ولا يفهمون أي شيء، وإنما يقولون ما قاله شيوخنا عملنا به مجردا من غير ما تفكير. حتى إن أحدهم لا يرى شيخه والعياذ بالله على الفاحشة فيقول له شيخه: هذا ليس أنا. فيقول هذا المسكين: كذبت عيني وصدقت شيخي. فأصبحت عقولهم مغلقة مسكرة لأنهم ألغوها تماما، حتى أصبح عدد منهم يتبركون بالقاذورات. يأتي الشيخ يبصق في الشراب يشربونه، يبصق في أيديهم يتمسحون به. أين عقول هؤلاء؟ أين عقولهم؟ لا عقول لهم. هؤلاء أيضا على ضلال. وأنا إنما ذكرت بعض طوائف أهل الحديث لأنهم كانت طريقتهم معيبة
من أي جهة حتى لا يفهم خطأ؟ من جهة أنهم قالوا لا نقيس ولا نستخدم عقولنا أبدا، وهذا خطأ، هذا خطأ، وإن كانوا قليل من أهل الحديث ولله الحمد. الطائفة الثالثة وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة، وهم الذين عرفوا قيمة العقل وعرفوا قيمة الشرع، فجعلوا الشرع حاكم على العقل والعقل خادم للشرع. فهمتم هذه المعادلة؟ الشرع يحكم العقل يجعله مؤطر، والعقل يخدم الدين ويفهم النظائر والمتشابهات ويقيس هذه على هذه. ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله إمام أهل الدنيا في زمانه، حتى كان الإمام أحمد رحمه الله يدعو للإمام الشافعي في كل صلاة. لماذا؟ لأن الإمام الشافعي أفقه الأئمة على الإطلاق، أفقه الأئمة الأربعة، آتاه الله علما واسعا جدا، فانتفع علماء الحديث في زمانه أمثال يحيى بن معين وإسحاق بن راهوية وعلي بن المديني والإمام البخاري والإمام مسلم وأبو داود. هؤلاء كلهم انتفعوا بالشافعي مباشرة، وبعضهم أخذ عن تلاميذ الشافعي العلم كأبي داود والترمذي وغيره، لأن الشافعي توفي 204 للهجرة رحمهم الله تعالى. فهؤلاء هذه الطائفة هي الطائفة التي وقفت في المنتصف. هؤلاء المعتزلة العقلانيون غلوا في العقل فجعلوه فوق، وهؤلاء الظاهرية والصوفية جعلوا العقل تحت في أسفل سافلين، وجاء أهل السنة ووقفوا في المنتصف، وبهذا عملوا بالشرع واستخدموا العقل في آن واحد. أعملوا العقل، وهذا تنبيه مهم، فيما يجوز فيه استعمال العقل، وأعملوا الشرع فيما لا للعقل مجال فيه. وسأضرب مثال عليه وأختم به المحاضرة إن شاء الله. Syekh menyatakan bahwa telah saya sebutkan bahwa kelompok-kelompok yang menisbatkan dirinya ke dalam Islam atau yang disebut dengan kelompok Islamiyah, terkait masalah akal ini mereka terbagi menjadi tiga. Yang pertama yang telah kami sebutkan tadi adalah mereka orang-orang yang menolak akal, seperti ahli filsafat, ahlul kalam, al-mu'tazilah. Mereka menjadikan akal sebagai sumber hukum, sebagai hakim mengalahkan syarak. Apa saja yang bertentangan dengan akal mereka, maka akan mereka tolak sekalipun itu ada dalam agama ini. Dan telah saya sebutkan tadi bagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bersikap tegas terhadap mereka. Sedangkan kelompok yang kedua adalah mereka orang-orang yang ahlu zahir dan orang-orang yang jumud, kaku dalam menyikapi akal, sehingga mereka benar-benar meniadakan akal, tidak memakainya sedikit pun dalam agama, sehingga tidak ada masalah kias. Mereka tidak menerima adanya kias. Mereka tidak mau mengompromikan antara dua hadis atau dua ayat yang kesannya adanya kontradiksi di antara dua ayat atau hadis tersebut. Ya. Sebagian ahli hadis ada yang di atas pemahaman seperti ini, tetapi setelah datangnya Imam Syafi'i, mereka semua berubah. Sampai-sampai Imam Ahmad menyatakan seakan-akan dulunya kita tidak mengetahui nasikh dan mansukh, dalil mutlak dan muqayyad. Ya. Sampai datangnya Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i adalah ahli fikih yang paling berilmu di muka bumi setelah beliau, di masa beliau dan setelah beliau. Seluruh ahli fikih yang datang setelah Imam Syafi'i, mereka adalah murid beliau atau mengambil ilmu dari murid-murid beliau. Dan beliau yang paling berilmu dari 4 imam mazhab. Beliau yang paling berilmu dari sisi
secara mutlak. Oleh karenanya Imam Ahmad setiap kali salat beliau mendoakan Imam Syafi'i rahimahullahu taala dengan kebaikan. Yang ketiga atau sebelumnya termasuk dari kelompok ini adalah mereka orang-orang yang suka percaya kepada khurafat. Cerita-cerita dongeng yang akal sehat menolaknya. Seperti orang-orang yang ghulu dari kalangan tasawuf, ya. Dan yang semisal dengan mereka, sehingga mereka selalu percaya kepada apa yang dikabarkan oleh guru-gurunya walaupun itu cerita tidak masuk akal dan juga tidak berdasarkan dalil. Seperti kalau mereka melihat gurunya itu sedang melakukan zina atau melakukan suatu maksiat, kemudian gurunya berkata kepada dia, ini bukan saya yang sesungguhnya, maka dia akan berkata, saya lebih percaya kepada guru saya daripada kedua mata saya. Ini mereka adalah orang-orang yang tidak punya akal sehat. Bahkan sebagian mereka ada yang melahap berkah kepada kotoran-kotoran gurunya, kepada kotoran-kotoran hewan, kepada benda-benda yang kotor, karena mereka tidak punya akal. Bahkan mereka percaya kepada cerita-cerita yang tidak berdasarkan dalil dan secara akal pun sesuatu yang tidak mungkin. Demikianlah mereka. Sedangkan yang ketiga adalah kelompok yang pertengahan, yaitu mereka ahlu sunnati wal jamaah. Mereka tidak menjadikan akal sebagai hakim, tetapi mereka menjadikan agama syariat inilah sebagai sumber hukum, sebagai hakim, dan menjadikan akal pembantu syariat ini. Maka di waktu yang sama mereka telah menggunakan syariat dan telah menggunakan akal. Mereka tidak menolak akal secara mutlak, tetapi mereka menggunakannya untuk memahami agama Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi akal itu tidak dalam semua perkara agama bisa dipakai. Ada bab-bab sisi-sisi agama yang akal di situ tidak ada ruangnya. Dan ada hal-hal yang di sisi tersebut akal memiliki ruang. Nah, wallahu a'lam bishawab. الله عز وجل أثنى على سليمان فقال ففهمناها سليمان فقضى سليمان بالفهم. ولهذا العقل له أثر في الدين كما قلنا مساعد ومعين على فهم الشرع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن الدين نحتاج معه إلى العقل، ولكن بالقدر المناسب. طيب، أنا الآن أؤمر بأوامر شرعية، كيف أتصرف؟ أنا أسأل سؤال قبل أن آتيكم بما أريد أن أتكلم عنه. أيهم أعقل، نحن أم علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب أفضل وأحسن وأعقل وأعلم وأفقه رضي الله عنه. لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فأصبح الناس باتوا ليلتهم يتمنون كلهم أيهم يعطى هذه الفضل العظيم، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، الله أكبر. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا علي فقالوا إنه رمد، أي عينه فيها الرمد، فقال ادعوه، فدعوه، فلما جاء بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه، فببركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم شفي. النبي صلى الله عليه وسلم كله مبارك، ريقه وشعره وكل ما اتصل أو انفصل عن جسده فهو مبارك عليه الصلاة والسلام. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه الراية مثل هذا العلم،
راية قيادة الجيش، حمل الراية وقال له: يا علي، انفذ على رسلك وادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أو انفذ على رسلك فإنهم أجابوا، إلى أن ذكر له حديثا. فقال علي: نعم يا رسول الله. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تلتفت. اسمعوا هذه الكلمة، قال له: لا تلتفت، أي لا تنهزم. لكن كلمة تلتفت في اللغة العربية يدخل فيها التفات الوجه، هكذا التفات، هذا يسمى التفات. فأخذ علي رضي الله عنه الراية ومشى خطوات، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم خلف ظهره: على ما أدعوهم، على ما أدعوهم. هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تلتفت، أي لا تنهزم وتخاف وترجع. فهو حتى الالتفات الذي يتناوله النص ولو بأقل قليل أبى أن يفعله، فخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم وراء ظهره، قال: يا رسول الله، على ما أدعوهم؟ فقال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فعلي رضي الله عنه فقيه عالم، ومع هذا حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلتفت، أدخل جميع أنواع الالتفات في هذا النص، وهذا غاية التسليم للنصوص ما دام أنها لا تؤثر. أما في غزو بني قريظة قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لا يصلين العصر أحد منكم إلا في بني قريظة. وكان هذا بعد صلاة الظهر، فخرج الناس وكلهم مستعد وخرجوا إلى بني قريظة، وبنو قريظة تبعد تقريبا قرابة يعني مسافة 20 كيلو أو أكثر من 20 كيلو. فمن الناس من أدركه صلاة العصر في الطريق فتوضأ وصلى من الصحابة، ومن الصحابة من أخر صلاة العصر حتى غربت الشمس وصلاها في بني قريظة. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لم يعب على واحد منهم. وقد اتفق علماء المسلمين بعد على أن الطائفة التي صلت ثم ذهبت صلت في الطريق ثم أكملت طريقها إلى بني قريظة هي اللي كانت الأفقه، لأنهم عملوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الموضعين: أن تؤدى الصلاة في وقتها وأن يبادرون بالصلاة. ففهموا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين العصر أحد منكم إلا في بني قريظة المبادرة إلى العمل، فكانوا هم الأفقه، ولهذا صوبهم العلماء قالوا هذا هو الفقه الحقيقي. أما الآخرون لم يخطئوا، فعلوا ما استطاعوا. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هذا يدلنا على أن العقل مهم جدا في الشريعة، لكن نحن نعظم النصوص ونعمل بها. طيب، إذا أنا لم أفهم النص، وهذا تنبيه في غاية الأهمية، أو لم أقتنع بالنص، ما موقفي؟ ما الذي يجب علي؟ الذي يجب علي أن أؤمن وأقول سمعا وطاعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أطبق وأعمل، وبعد ذلك أسأل. فلا أقول لا أنا ما أفعل حتى أقتنع، لا، أنا أنفذ وأطبق ما أمر الله به، ثم أقول
ما معنى هذا؟ لماذا أمر الله بهذا؟ هذا أمر في غاية الأهمية. نعم. Di antara dalil yang menerangkan kepada kita bahwa akal memiliki kedudukan di dalam agama kita ini adalah firman Allah Jalla wa Ala, "Fafahamnaha Sulaiman." Kami memahamkan Sulaiman ya dalam apa yang telah diperselisihkan oleh Nabi Sulaiman dan Daud, di mana di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa pemahaman Nabi Sulaiman lebih tepat daripada Nabi Daud alaihi salam. Ini menerangkan kepada kita bahwa akal ya dapat membantu seseorang di dalam memahami agama ini. Di antara dalil yang juga menerangkan kepada kita bahwa akal membantu seseorang di dalam memahami agama Allah Jalla wa Ala dan memiliki kedudukan di dalamnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada fa akhta falahu ajrun." Apabila seorang hakim berijtihad kemudian benar, bagi dia 2 pahala. Dan apabila dia berijtihad kemudian keliru, maka bagi dia 1 pahala. Ini menerangkan kepada kita bahwa akal memiliki kedudukan yang mulia di dalam Islam. Oleh karenanya para ulama di dalam ilmu fikih menyebutkan ada nas yang mutlak, ada yang muqayyad, memkompromikan antara dalil-dalil yang terjadi yang kesannya ada yang kontradiksi di antaranya dan juga adanya kias. Dan tentu perlu dipahami bahwa dalam pemakaian akal ada ketentuan-ketentuan dalam agama ini. Sebelumnya saya ingin melemparkan sebuah pertanyaan terlebih dahulu sebelum menerangkan ketentuan hal ini. Dalam hal ini, siapakah yang lebih berakal? Kita ataukah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Tentu jawabannya adalah Ali bin Abi Thalib lebih berakal daripada kita. Akal beliau ya lebih tinggi daripada akal kita. Mari kita simak bagaimana beliau menyikapi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Dalam perang Khaybar, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'tiyar rayata ghadan rajul yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu." Besok aku akan menyerahkan bendera. Rayah itu adalah beliau mengangkat bendera tadi, enggak perlu saya angkat lagi. Bendera di medan perang yang dibawa oleh pasukan agar diketahui bahwa itu adalah pasukan tertentu yang berbeda dengan lawan. Pembeda antara lawan itu namanya rayah. Bendera yang dibawa oleh pasukan di medan tempur. Ya, itu namanya rayah. Nabi menyatakan, besok aku akan menyerahkan sebuah bendera kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya juga mencintai dia. Setelah itu Nabi diam. Di malam harinya maka semua kaum muslimin, para sahabat berangan-angan. Mudah-mudahan saya yang diberikan bendera tersebut oleh Rasulullah agar mendapatkan keutamaan yang mulia tersebut. Pada pagi hari tersebut Nabi pun bertanya, di manakah Ali? Mereka pun menyebutkan bahwa Ali sedang sakit matanya. Kemudian Ali dibawakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi meludah ke matanya karena ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkah. Seluruh dari anggota tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkah, tidak dengan selainnya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meludah ke matanya, maka beliau pun sembuh seperti orang yang tidak terkena penyakit sebelumnya. Setelah itu beliau memberikan bendera tersebut kepada Ali, kemudian beliau menyatakan, "Unfudh ala rislik." Laksanakan perintah, jalankan perintah wahai Ali. Wala taltafit, jangan iltifat. Iltifat dalam bahasa Arab, Syekh terangkan tadi, adalah menoleh ke kanan atau ke kiri. Maksudnya di sini kata para ulama, jangan engkau mundur ke belakang karena khawatir akan kalah. Tetapi secara etimologi kalimat iltifat adalah mencakup segala bentuk menoleh, baik ke kanan, ke kiri ataukah ke belakang. Maka begitu Ali mengambil bendera tersebut, kemudian beliau berjalan. Di tengah perjalanannya, sebelum beliau meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya dari jauh kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kepada apa aku menyuruh mereka?" Beliau tanpa menoleh ke belakang karena mengingat perintah Nabi tadi, jangan menoleh. Demikianlah sikap
mereka para sahabat Nabi SAW terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Pada andai kata beliau menoleh ke belakang ketika bertanya, sungguh beliau tidak keliru. Tapi karena beliau memahami keumuman kalimat iltifat itu mencakup segala bentuk menoleh, maka beliau pun bertanya kepada Nabi dalam keadaan tidak menoleh ke belakang sedikit pun. Padahal dari sisi akal beliau punya akal. Demikianlah mereka sami'na wa ata'na mereka kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian di antara hal yang menunjukkan ini juga adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi la yusalliyanna ahadum minkumul asra illa fi Bani Quraidah. Nabi bersabda kepada para sahabatnya, jangan ada di antara kalian yang melakukan salat asar kecuali di Bani Quraidah, sebuah tempat yang kurang lebih 20 kilo dari kota Madinah. Ketika Nabi memerintahkan para sahabat untuk keluar dari kota Madinah menuju Bani Quraidah untuk melakukan peperangan, Nabi berpesan kepada mereka, jangan ada yang salat asar kecuali di tempat Bani Quraidah. Begitu mereka keluar di tengah jalan, waktu asar masuk dan mereka belum sampai ke tempat Bani Quraidah. Maka sebagian sahabat Nabi tetap menjalankan keumuman perintah Nabi. Kita tetap akan sholat di Bani Quraidah. Sehingga mereka melakukan sholat asar setelah terbenam matahari. Sebagian sahabat yang lain memahami bahwa maksud Nabi jangan sholat di Bani Quraidah adalah agar kita menyegerakan perjalanan kita. Sehingga begitu waktu asar masuk kita sudah di sana. Adapun jika waktu asar telah tiba, telah masuk dan kita belum sampai ke sana, maka kita akan melakukannya di awal waktu. Karena keumuman ayat dan hadis Nabi yang lain yang memerintahkan kita melakukan salat di awal waktu. Selesai kejadian tersebut, begitu mereka tiba kepada Nabi SAW, tidak ada satupun di antara mereka yang diingkari oleh Rasulullah. Tidak ada yang dimarahi oleh Rasulullah SAW dari mereka. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa akal memiliki kedudukan yang mulia di dalam Islam. Bahkan ulama fikih menerangkan bahwa sahabat-sahabat yang melakukan salat di tengah jalan mereka, di tengah perjalanan mereka dan sebelum sampai ke Bani Quraidah, mereka lebih tepat, mereka lebih benar. Karena yang dimaksud oleh Nabi dari sabda beliau tersebut agar mereka menyegerakan perjalanan mereka ke Bani Quraidah sehingga begitu masuk waktu salat asar mereka telah berada di sana. Maka seorang mukmin sikapnya selalu sami'na wa ata'na. Apabila ada satu nas, dalil dari Al-Quran dan hadis yang dia belum memahaminya, maka yang pertama kali yang harus dia lakukan adalah menyatakan sami'na wa ata'na. Aku siap mendengar, aku siap taat. Ini perintah Allah, ini perintah Rasul. Setelah itu dia baru bertanya kepada orang yang lebih berilmu. Maksud ayat tersebut, maksud daripada hadis tersebut agar dia dapat mengamalkannya. Karena tidak benar juga setelah dia menyatakan sami'na wa ata'na, karena dia tidak memahaminya, dia tidak bertanya dan tidak berusaha untuk memahaminya, sehingga dia tidak mengamalkan isi ayat atau hadis tersebut. Naam. على كل حال الموضوع يعني يحتاج إلى مزيد بسط وتفاصيل، ولكن الوقت ضاق علينا، فأختم هذه المحاضرة بأن أشكركم. وقبل أن أشكركم أشكر الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء، ثم أشكركم على حضوركم وإنصاتكم رجالا ونساء، وجزاكم الله خيرا. أشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد وعلى الذين نظموا لهذه المحاضرة، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم كما جمعنا في هذا المسجد الطيب المبارك، أن يجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا الصيام والقيام، إنك يا ربي تعالى سميع مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kemudian pada akhir kajian ini Syekh menyebutkan sebenarnya materi ini
membutuhkan waktu yang lebih panjang, hanya saja karena waktu kita yang singkat, maka saya cukupkan sampai di sini. Kemudian tak lupa saya ucapkan terima kasih setelah rasa syukur saya kepada Allah Jalla wa'ala, kepada jamaah sekalian yang telah menyimak dengan penuh adab, dan juga terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada pengurus masjid yang telah memberikan kami kesempatan menyampaikan muhadharah, serta panitia daurah ini. Kemudian pada akhirnya beliau berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar menjadikan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah, dan berpencarnya kita setelah ini adalah perpencaran yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Beliau juga berdoa kepada Allah sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, agar Allah Jalla wa'ala juga mengumpulkan kita semua di dalam syurga firdausnya di hari kiamat bersama para nabi, siddiq, syuhada dan malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Kemudian beliau juga berdoa kepada Allah agar mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan, namun karena waktu. اقرأ من الأسئلة ما تشاءون فلن أسكت أنا حتى تسكتون. Masya Allah. Syekh menawarkan, silakan antum bertanya sesuka antum. Ana akan bertahan sampai kapan antum bertahan. Bagaimana jamaah? Sampai jam berapa? Ba'da subuh besok ada kajian Syekh juga di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Waktu duha di Ma'had As-Sunnah Lampung Nurut. Sampai kapan kira-kira kita malam ini? Taib, yang jelas mungkin tidak terlalu banyak karena ada yang mengundang Syekh makan, khawatir yang mengundang sahibul bait basi makanannya nanti. ما تشتغلون. Taib. Saya bacakan dulu aqra awalan bilaghah Indonesia, thumma aqra marah tsaniyah bilaghah al-Arabiyyah. Barakallahu fiik. Di sini ada pertanyaan, ya Syekh, sungguh aku adalah seorang penuntut ilmu. Terkadang semangat belajarku memuncak dan terkadang semangat belajarku menurun. Bagaimanakah agar semangat belajarku tetap memuncak di dalam hati sehingga aku selalu dalam menuntut ilmu agama ini? هنا سائل يقول شيخنا بارك الله فيك أنا طالب العلم، ربما حرصي لطلب العلم يزداد وربما يضعف، فهل من نصيحة وإرشاد حتى أكون حريصا في كل حال لطلب العلم الشرعي؟ نعم، سأجيب إجابات مختصرة لأن يبدو أن الأسئلة كثيرة، وبالنسبة لطلاب العلم مثل هذه الأسئلة ممكن يعني بإذن الله تعالى في زيارة قادمة نجعل لها محاضرة تتعلق ب يعني طريقة طلب العلم وكيف تخطي العوائق فيه، كيف يتخطى الإنسان العوائق فيه إن شاء الله تعالى إذا كتب الله لنا ولكم فسحة في الأجل. أما جواب الأخ السائل، فينبغي على طالب العلم ألا ينفه نفسه أي لا يقسو عليها جدا حتى يجعلها تنفر، فإن النفس مثل الحصان إذا أتعبه سقط الحصان، أو ربما الحصان أسقط صاحبه ورماه، فلا بد أن يكون رفيقا بنفسه، فإذا رأى نفسه مقبلة على طلب العلم اجتهد، وإذا رآها مدبرة خفف عليها قليلا، فإذا كان يحفظ مثلا 10 آيات من القرآن في يوم ويحفظ 5 أحاديث يحفظ 3 آيات وحديث أو حديثين فقط، أو لا يحفظ شيئا ولكن يقرأ في سير العلماء وطريقتهم في طلب العلم وتراجم العلماء، وبهذا يكون هذا جيد بالنسبة له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقال عليه الصلاة والسلام إن المنبت أي المشتديد الشديد مرة اللي يضغط نفسه ضغط، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فالرفق الرفق، وأولى من ترفق به نفسك التي بين جنبيك، ثم زوجتك وأبناؤك ووالديك، ثم جيرانك وإخوانك وما سائر من يليك وسائر المسلمين. نعم.
Baik, barakallahu fikum. Kesimpulan dari jawaban Syekh untuk pertanyaan di atas. Yang pertama, Syekh menyatakan semoga suatu saat nanti pada kesempatan yang lainnya saya bisa memberikan kajian atau kajian kitab khusus kepada para penuntut ilmu agama. Tentu jawaban kita amin. Wa hadzal ladzi narju insyaallah. Ad-durus insyaallah. Barakallahu fikum. Insyaallah باذن الله. Baik, yang kedua, Syekh memberi nasihat agar seorang penuntut ilmu agama agar tidak ekstrim di dalam mengambil pelajaran. Karena sebagian orang saking semangatnya, dia mengambil bagian yang sangat besar. Yang pada ujungnya dia putus semangatnya dan akhirnya futur. Tetapi hendaknya engkau memanfaatkan dirimu sesuai dengan kondisinya. Kalau jiwamu sedang semangat, mungkin bisa menghafal lebih banyak dari ayat Al-Quran, dari hadis. Kalau dia lagi kurang semangat, jangan dipaksa dengan terlalu banyak. Ya, agak sedikit. Ya, yang dihafal mungkin lebih sedikit dari ayat dan hadis. Nabi SAW bersabda, "Alaikum bil amali ma tutiqun." Hendaknya kalian melakukan amalan-amalan semampu kalian. Dan Nabi SAW juga menyebutkan bahwa orang yang ekstrem di dalam beramal, ujung-ujungnya dia akan putus di jalan. Karena engkau sekalipun penuntut ilmu agama punya hak istri, istrimu punya hak yang harus engkau tunaikan. Anakmu juga punya hak yang harus engkau berikan. Demikian juga orang-orang lain. Nah, baik, di sini ada pertanyaan yang kedua. أنا قبل أن هذا أنا أركز على الأولاد الصغار اللي في الابتدائية والمتوسطة. يعني آباؤهم وأمهاتهم لا يضغطون عليهم شديد جدا. فإن هؤلاء إذا كبروا تركوا كل شيء بعدين. فنرفق بهم، نعطيهم فسحة من اللعب قليلا، ونحبب لهم العلم، ونعلمهم قليلا قليلا، قليل جدا كل يوم يحب العلم وينشأ عالما بإذن الله. ولكن إذا ضغطنا عليه وقصوا لازم تحفظ ونضرب، لماذا لم تحفظ القرآن ولماذا كذا، خلاص هذا الولد يفسد تماما. نعم. Dan Syekh berikan tambahan khusus pada anak-anak yang masih kecil seperti baru umur SD atau SMP, jangan mereka terlalu ditekan dalam pendidikan. Jangan sampai karena menghafal Al-Quran nggak hafal dipukul. Karena kalau mereka terlalu ditekan di usia masih anak-anak, nanti ketika besar mereka ingin bebas. Akhirnya semua pendidikan telah mereka terima di masa kecil akan mereka abaikan, akan mereka tinggalkan. Ajarkan mereka sedikit demi sedikit. Walaupun mungkin hanya beberapa ayat dan hadis, insya Allah dengan cara seperti itu suatu saat mereka akan menjadi alim. Jangan dipukul, jangan terlalu ditekan, karena tidak baik untuk masa depan mereka. Walakin la nudalli'uhum. La nudalli'uhum. Nah, tapi tidak pula terlalu memanjai mereka. Nah, kata Syekh. Baik, berikut ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Syekh, adakah dalam Islam bid'ah hasanah? Saya baru kenal sunnah, mohon penjelasannya ya Syekh. Syekhana barakallahu fikum, huna sa'ilun yaqul hal yujadu fil Islam bid'atun hasanah fa inni jadidun fi da'wati sunnah. Fa narju minkum at-tawdih fi hadha. Barakallahu fik. Hal turiduni uftik am yuftika sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul muftin? Is'al. Syekh bertanya, untuk jawab pertanyaan ini, antum maunya jawaban dari saya atau jawaban berdasarkan hadis Nabi SAW? النبي صلى الله عليه وسلم فقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لا يوجد في الإسلام بدعة حسنة. فإن قال قائل منكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال حين جمع الناس على أبي بن كعب في صلاة التراويح نعمة البدعة هذه. أنا أسأل هل صلاة التراويح لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تركها عليه الصلاة والسلام خوفا من أنها تكون فريضة على أمته فلا يستطيعونها، فترك ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإلا فقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليال. فأي بدعة فعلها عمر؟ هذه هي البدعة اللغوية، أي الشيء الذي أعيد بعد أن اندرس، يعني استجد، يعني بعد أن مثلا هذا المكان أغلق وجلس سنين لا أحد يدخل فيه، ثم جاء رجل فتح هذا المكان ونظف وصلح فقال تفضلوا هذا مكان جديد. هل هذا المكان جديد ولا قديم؟ قديم، لكن سماه مكان جديد أي باعتبار ما حصل الآن، ما حصل هذه اللحظة. هذا معنى بدعة، نعمة البدعة هذه. هذا أمر. الأمر الثاني أن عمر رضي الله عنه أجمع الصحابة على صحة ما عمل. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فيصح أن عمر يأتي بشيء جديد وغيره ليس له ذلك. هذه 3 أجوبة على فعل قول عمر رضي الله عنه. نعم. Untuk pertanyaan ini langsung jawabannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jauhilah oleh kalian setiap perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama. Karena setiap perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya dalam neraka. Yang berkata demikian adalah Nabi SAW. Atas dasar itu maka tidak ada bid'ah hasanah di dalam Islam. Karena Nabi yang berkata seluruh bid'ah sesat. Adapun dasar sebagian orang dalam hal ini bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata tentang salat tarawih yang dilakukan secara berjamaah di masa beliau dengan ucapan beliau ni'matul bid'atu hadhihi, sebaik-baik nikmat atau senikmat-nikmat bid'ah adalah ini, maka dijawab oleh para ulama dengan 3 jawaban. Jawaban yang pertama, apakah tarawih yang dilakukan oleh Umar di masa itu belum pernah terjadi di masa Nabi? Jawabannya tidak. Karena tarawih yang diterapkan oleh Umar bersama kaum muslimin di masa itu telah dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum wafatnya. Beliau melakukannya sebanyak 3 kali. 3 malam. Setelah itu beliau berhenti melakukannya, khawatir akan diwajibkan kepada umat ini. Datang masa Umar, beliau kembali memperbaharuinya. Maka kalimat bid'ah dalam bahasa beliau tadi, maksudnya bid'ah secara etimologi, secara bahasa, yakni memperbaharui sesuatu yang telah ada, yang telah ditiadakan sekian lama. Sebagai contoh misalkan masjid ini sebelumnya ada, kemudian ditutup sekian lama. Setelah sekian lama ditutup, dibuka kembali, maka dikatakan bid'ah. Mulai muncul lagi setelah sebelumnya tidak ada. Jawaban yang kedua, bahwa seluruh sahabat Nabi waktu itu sepakat terhadap perbuatan Umar. Tidak ada yang menyelisihinya. Dan ijma' para sahabat salah satu dari sumber hukum. Apakah ritual-ritual bid'ah yang dilakukan masa kini ada kesepakatan dari para sahabat Nabi terhadapnya sehingga kita menyatakannya sebagai bid'ah hasanah? Jawaban yang ketiga, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau salah satu dari khulafa ar-rasyidun yang Nabi telah memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah mereka. Maka bagi Umar sah-sah saja melakukan itu dan tidak sah bagi orang lain karena dia bukan khulafa ar-rasyidun. Baik. Huna yaqulun baqiya soal wahid ya Syekh. Kaifa ya Syekh? Barakallah. Kama tuhibbu. Baik. Di sini ada yang nulis satu lagi pertanyaan. Pertanyaannya satu lagi ya. Baik. Kalau antum izinkan saya pilih ya mana yang lebih mencukup. Insyaallah ridho ya. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan lindungannya kepada Syekh
dan amin ya rabbil alamin. Saya seorang mahasiswa di sebuah universitas yang di mana di kampus tersebut ada pelajaran ilmu filsafat dan merupakan pelajaran prasyarat untuk kelulusan. Bagaimanakah yang harus saya lakukan ya Syekh? Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Syekhana sa'ilun yaqul ana talib min tullabil jami'ah allati durrisa fiha ilmu filsafah. بل جعلوها شرطا للتخريج فما نصيحتكم طالبا في هذه الجامعة؟ نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا مما ابتلي به المسلمون في الآونة الأخيرة في الأزمنة الأخيرة أن هذه الجامعات النظامية بدأت تفرض على طلابها دراسة المنطق وعلم الكلام والفلسفة، وأصبحت هذه الجامعات تتباهى وتفتخر بمثل هذه الأشياء، ونسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، وهذا أمر ما ينبغي ولا ينبغي لهم أن يفعلوا هذا. ولكن نصيحتي لهذا الأخ أو هذه الأخت السائل عموما إن كان رجل أو امرأة، نصيحتي لهم أن يكملوا الدراسة وأن يعلموا أن يأخذوا من هذه المادة بقدر ما ينجحهم في الاختبار، بقدر ما يعطيهم أو يدرسوا كمن يدرس في بعض البلاد الدين غير الدين الذي هو يعتقده، فيمر عليه فقط يسمع ويسجل ولكن لا يفكر في هذا الكلام حتى لا يدخل قلبه. هذه نصيحتي له، ويكمل دراسته. أما إذا خشي أنه إن قرأ هذه المادة وتفهمها وأتقنها وكذا أن يتأثر بها، فعندئذ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لا يجوز له أن يستمر في هذه الجامعة إذا كان سيضله هذا المقرر، سيكون ضالا به والعياذ بالله، فإن نجاته عند الله مقدمة. لكن أعتقد أنه يستطيع أو هذه المرأة تستطيع أن تمر على هذا المقرر، مثل من يقرأ في الموسيقى أو في الغناء أو كذا لا يفهم ولكن يمشي بسرعة هكذا، ونسأل الله له الإعانة ونسأل الله للmuslimin al-hidayah. Nah. Nasihat Syekh agar mahasiswa yang bertanya tetap meneruskan kuliahnya tersebut, jangan dia putuskan. Adapun materi filsafat tersebut, maka hendaknya dia mempelajari, membacanya sekedar sebagai bahan untuk kelulusan saja. Jangan sampai dia fokus memasukkannya ke dalam hati, seperti orang-orang yang tinggal belajar di negeri-negeri kafir, di mana di dalam sekolah mereka ada materi-materi agama lain, dia sekedar membaca saja, melewatinya karena sebagai syarat dari pendidikan tersebut. Jangan sampai dia mencermatinya, memasukkannya ke dalam hati, karena itu akan merusakkan akidah dia. Dan saya kira dia insyaallah ta'ala tidak akan terpengaruh dengan filsafat tersebut apabila dia menuntut ilmu agama di selain itu. Namun apabila dia mengkhawatirkan dirinya akan rusak akidahnya karena dahsyatnya pelajaran akidah tersebut, maka kelulusan dia di sisi Allah itu jauh lebih utama daripada kelulusan dia dari universitas. Karena merupakan kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menutup pintu kerusakan itu lebih diutamakan daripada membuka pintu kebaikan. Ini kesimpulan dari nasihat Syekh. Kita akhiri sampai di sini. Ukhtim ya Syekh. Nah. Atau nukhtim? Nah. Tadhkur syai'an akhar? نعم. نصيحتي لكم أيها الإخوة بتعلم هذا الدين والاستمرار في تعلمه، فإن تعلمه الإنسان كأنه يجاهد في سبيل الله، أجره عظيم عند الله عز وجل.
فاحرصوا على طلب العلم دائما. فالغدوة أي الذهاب بعد الفجر، أو الروحة وهي الذهاب بعد الظهر، كما قال عليه الصلاة والسلام: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. فالذي يأتي ليطلب العلم في المساجد أو في المعاهد هذا مثل المجاهد تماما، مثل المجاهد تماما، لأن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: أول ما ذكر الجهاد في القرآن الله سبحانه وتعالى ذكره لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو بمكة. والمعلوم باتفاق العلماء أن الجهاد لم يفرض في مكة، وإنما فرض في المدينة، ففرض في المدينة، وهي قوله تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن. فذكر الله جهاد العلم لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل جهاد النفس، لأن سورة الفرقان مكية بالإجماع، بإجماع العلماء. فإذا ما هو الذي يجاهد به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو جهاد العلم، وأصل العلم هو القرآن الكريم. فأنتم إذا حرصتم على التعلم والصبر في حضور المحاضرات والدروس، لا تظن مو لازم تكون عالم، أنت مجاهد في سبيل الله، أنت يا أختي مجاهدة في سبيل الله. هذا الذهاب والإياب أجر عظيم عند الله عز وجل. يكفيكم فضلا أن يقال لكم بعد كل مجلس في أي مسجد في أي وقت، يقال لكم: قوموا مغفورا لكم، قوموا مغفورا لكم. تريدون أحسن من كذا؟ تريدون شيء أفضل من هذا؟ وأنتم تأتون وترجعون، الملائكة، ملائكة الله التي تملأ هذا الكون، تضع أجنحتها لكم. الملائكة لها أجنحة، إذا مر بطالب العلم منها وضعت أجنحتها على الأرض أدبا مع طالب العلم. أفضل من هذا شيء؟ الحيتان في البحر تستغفر لكم، الطير في جو السماء يستغفر لكم، كل شيء في الدنيا يستغفر لكم. فمن جاء إلى المسجد يتعلم، كبير السن صغير، يرجى أن يكون عالما أو لا يرجى أن يكون عالما، هو مجاهد في سبيل الله، وهو مثل المجاهد تماما في الأجر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا، ويثبت قلوبنا على الإسلام والسنة. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. آمين. اللهم زدنا إيمانا ويقينا وعلما، وبلغنا رمضان وارزقنا صيامه وقيامه على ما يرضيك عنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jemaah yang dimuliakan Allah, di akhir kajian Syekh memberikan nasihat yang sangat indah, yaitu agar kita selalu semangat mempelajari dan menghadiri majelis ilmu agama, karena sungguh sangatlah besar keutamaan hadiri majelis ilmu agama. Di antaranya kata beliau, pergi dan pulangnya seorang ke majelis ilmu agama itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kedua, kata beliau, hadis-hadis Nabi menyebutkan bahwa orang yang menuntut ilmu agama itu seperti seorang yang sedang berjihad di medan tempur. Seperti firman Allah Jalla, bagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Furqan, yang mana surat Al-Furqan adalah surat yang turun di Mekah menurut kesepakatan seluruh ulama. Allah berfirman, "Fala tuti'il kafirin wajahiduhum bihi jihadan kabira." Berjihadlah kalian dengan Al-Quran, yang itu merupakan jihad yang sangat besar. Padahal di Mekah belum ada perintah jihad, melainkan menuntut ilmu ke sisi Nabi SAW. Allah menamakannya jihad. Baik dia anak kecil, anak muda, orang tua, apakah dia akan menjadi ulama ataukah tidak dengan hadir majelis ilmu agama, tetap dia dinilai sebagai orang yang sedang berjihad di medan tempur. Keutamaan yang lainnya, bahwa setiap kali dia bangkit dari majelis ilmu agama, para malaikat berkata untuknya, "Qumu maghfuran lakum." Berdirilah kalian, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian.
Begitu dia bangkit dari majelis ilmu agama, malaikat berkata, ya semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Keutamaan yang lainnya, bahwa ketika dia duduk di majelis ilmu agama di masjid manapun, maka malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala meliputi tempat tersebut. Sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita selalu semangat di dalam menuntut ilmu agama, di dalam menghadiri majelis ilmu agama. Kemudian Syekh berdoa kepada Allah dengan doa yang telah antum simak. Saya kira sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurangnya dalam terjemahan saya dan tentunya banyak kekurangannya mohon dimaafkan. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.